Aici s-a terminat tura Annapurna. No, bad timing. Circuitul. Oh, you made it. Hey! Congratulations! I keep wanting to. Hooray! Hip, 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 hip. I brought your brother safe and sound. Where's my brother? He's coming too. He's a little bit behind. I can take care of all the brothers. No? Până aici vin mașini deja. Localitatea se cheamă Bir, nu știu cum. Deci aici se termină tura Annapurna, circuitul Annapurna. De aici vom merge cu autobuze la Pocarala, nu știu ce, deci gata, s-a terminat cu muntele.